Antoni, cijenjeni dame i gospodo, pomaže Bog i dobro večer. Želim da vam poželim jednu dobrodošlicu u ime eparhije Austrijsko-švajcarske i integracionog društva Fokus, koje su večeras organizovali jednu duhovnu večer, po mi ćete čuti šta smo vam to spremili svi zajedno ovdje večeras. Moje ime je Dejan Radović, ja sam vjeroučitelj i profesor istorije u Mundenu i na odskoro, ako Bog da je član udruženja Fokus, na molbu gospođe Vesne Klinger Jovanović, ja sam došao večeras da vas ovako dočekam na našim jednu dobrodošlicu i da predstavim govornike večere u kojoj nadam se da ćete jako lijepe i dobre stvari čuti. Kako to negdje priliči dolikuje nama Srbima, prije svega gospođa Vesna me zamolila par ljudi koji su se odazvali na ovu pozivnicu da vas pozdravim. Prije svega bih tu pozdravio gospodina Milenka Metovića-Beganovića, koji je predsjednik pozorišne grupe Gastarbajteri. Zatim gospodina Vladislava Vukotića, savjetnika u ambasadi Republike Srbije. Naravno sve ostale dragi i cijenjene goste koji su sa nama večeras, jer pred gospodom smo svi jednaki, nema ni velikih, ni malih, ni većih, ni manjih. Prije nego što krenemo bilo šta da pričamo, posebno čast i zadovoljstvo mi je da vam predstavim jednu našu dragu gošću koja nas večeras posjetila, došla je iz Srbije. Ona je rođena u Brenovcu, živi u Brenovcu, Hadži Slavica Sarić, član udruženja novinara Srbije, Međunarodne asocijacije u Grčkoj. I kad bi sad ja nabrajao čega je sve ona član ovdje, naše bi predavanje izgleda otišlo tako nedogled. Pa prije nego što bilo šta nastavim dalje, pozvao bih gospođu Slavicu da vam se kratko obrati sa par riječi uz blagoslov episkopa Andreja i tako da onda možemo nastaviti dalje ono što smo planirali za ovo večer. Pomaže Bog, vaše preosveštenstvo, poštovani gospodine Andrej, časni oci, poštovani gospodine Dejane Radović, profesor Dejane Radović, draga sestra u pristupu ovom gospođa Vesna Jovanović-Klinger, poštovana hrišćanska gospodo, velika mi je čast i zadovoljstvo što smo večeras u sabranju ovdje na ovom mjestu. Najavljena je otvaranje Duhovne akademije i evo ovog puta dolazim sa ciljem da vam predstavim da je Srpska pravoslavna crkva otvorila jedno novo poglavlje posvećeno episkopu, Žičkom svetom vladici Nikolaju, koji je u ovoj godini kojem je posvećena trojubilejna proslava, trojubileja, od 140 godina njegovog rođenja, 65 godina njegovog upokojenja i 30 godina prinosa njegovih moštiju iz Sjedinjenih Američkih Država, koje je bilo 12. maja 1991. leta gospodnje. Tim povodom mi otvaramo sada Duhovnu akademiju. Veliki su sadržaji koje trebamo da interpretiramo i ovog puta smo se dogovorili da ćemo sada samo otvoriti Duhovnu akademiju, s obzirom da nam idu dani posta. Najverovatnije da će se drugi deo akademije, koji je već bio najavljen, nastaviti u narednoj godini po završetku posta, jer znamo kada su dani posta treba mirovati, tihovati, dolaziti na svete liturgije, ispovedati se i pričešćivati. Ono što bih ja rekla o svetom vladici Nikolaju jeste da je on bio za vreme svog života najveći vođa buđenja duhovne pravoslavne svesti kod pravoslavnog naroda. Sveti vladika Nikolaj je bio u to vreme poborac pravoslavnog buđenja svesti. Sveti Nikolaj je i danas, posle njegovog odlaska, Sveti Nikolaj je stalno među nama. O svetom Nikolaju, govorit će drugi sagovornici, a i sam Sveti Nikolaj je bio na prostorima mimo svoje domovine, otadžbine Srbije i imao je i svoga sabrata koji je također bio odsutan iz svoje matice, a to je prota Dobrivoje Čileđić, koji je svetovni otac našeg vladike Andreja i ovog puta ćemo krenuti sa biografijom i prikazivanjem, predstavljanjem svetog vladika Nikolaja i prote gospodina Dobrivoja Čileđića. Za početak ovako, a u narednim duhovnim akademijama ćemo se vratiti na ono što smo već imali za cilj da vam predstavimo. Ono što vidim ovdje među vama jeste da ste vi došli, izabrali ovaj divan grad Beč u predivnoj državi Austriji i da ste negde došli s razlogom da budete privremeno ili možda trajno, kako god. Iza vas je ostala predivna vaša otadžbina, Srbija, prebogata, duhovnim zdanjem predivnih manastira koje se nalaze u eparhijama Srpske pravoslavne crkve.
Ja vam želim da u srcu i u duši nosite svoju otadžbinu i želim da što više sarađujemo i kako kaže vladika Andrej večeras, gladni smo ovog divnog druženja i nahođenja kulture i, da kažem, duhovnosti. Toliko od mene za večeras. Ja bih njega trebala da budem uz auditorijum predavača, ali ja ću rado blagosloviti vaše preosveštenstvo da budem ovdje u sabranju ovih divnih naših ljudi koji su, da kažem, na privremenom ili trajnom radu u dijaspori. Blagodarim, svako dobro bilo. Hvala, gospođo Slavice. Upravo sada smo čuli o toj nekoj gladi. Tačno, da, duša naša bejaše gladna, ali se nasjetim i slava Bogu večeras imamo tu mogućnost i tu čast da nahranimo našu dušu i da odavde izađemo mnogo srećniji, mnogo bogatiji, mnogo smjereniji, nadahnutiji, jer ćemo čuti izuzetna predavanja, izuzetne riječi o mudrome od mudrijih. Vladika Nikolaj Velimirović, šta o njemu da kažem, a da ne pogrešim ja, grešni rad Božji, nemam pravo skoro ništa reći o veličini, dijelu i liku toga čovjeka, tako da smatram da sljedeći govornik koji će o njemu da govori, mnogo će to bolje interpretirati. Još dok sam studirao u istočnom Sarajevu i u Srbiji, na fakultetima imali smo običaj da ljude od kojih smo dobijali živo znanje, čuvene profesore Beogradske, Novosadske, iz Republike Srpske i širom, zvali smo ih živi enciklopedije, jer jednostavno kad dođete na predavanje kod tih ljudi, budete oduševljeni kakva znanja ta imaju. Sve dok nisam došao u Austriju, dok nisam upoznao sada i svog duhovnog oca i njegovo preosveštenstvo gospodina Andreja, kada sam prvi put slušao njegovo predavanje o vladiki Nikolaju Velimiroviću i patrijarhu Gavrilu Dožiću, dvije nerazdvojive ličnosti u Drugom svjetskom ratu, koje nam je Gospod Bog blagoslovio baš u tim najtežim, teškim vremenima koje smo preživljavali, da ih imamo, onda sam rekao, ipak našao sam vođu enciklopedista od ovih dole enciklopedista. Sam bio oduševljen sa znanjem i širinom znanja koje je vladika govorio, mudro slovo najmudrijem. Zato želio bih onako metaforički da kažem da će on to sigurno originalnije, i ne može niko originalnije bolje to njega reći, ja sam u to uvjeren, na njim ćete se sada uskoro uvjeriti. A posle njega želio bih također da kažem da tu čast imam, da jednu predivnu gospođu koju sam skorije vrijeme upoznao, ovdje predsjednicu, aktivnu predsjednicu, članicu grupe Fokus, gospođu Vesnu Jovanović-Klinger, koja me oduševila sa svojim gostopristunkom, majka me prihvatila, tako da kažem ovdje, sa svojim savjetima, prepoznala negdje moju ideju, moju želju da ja nastavim u nekom podizanju kulturnog i obrazovnog integriteta ovih naroda ovdje u Austriji, koliko sam naravno ja osposobljen i koliko to mogu da uradim. Ona će, kao što je to gospođa Hadži Slavica već najavila, govoriti u tom drugom dijelu o prečasnom, blaženom počivšem protoijereju Stavroforu Dobrevoliću Ležiću, ocu našeg vladike Andreja. Zamislite kako je to jako interesantno, ta duhovna simbioza toga vremena koja je bila, jedno vrijeme ih je bila i razdvojila i otac Dobrivoj nije nažalost mogao da dođe u Srbiju, došao je tek sa moštima svetog vladike Nikolaja, ali eto danas, slava Bogu, mi baš u tom vremenu kada pominjemo ta imena toga vremena, imamo tu čast da je odjelotvorena ta veza tadašnja koja je bila između njih dvojice i da baš njegov sin, episkop Andrej, nama toliko zna i da prenese i da kaže o vladiki Nikolaju kao rijetko ko do sada što sam ja u životu čuo. Zato bi ovim putem zamolio presvećenoga episkopa Andreja da vam se obrati i da vam kaže ono što on najbolje zna i najbolje umije o našem vladiki svetom Nikolaju Velimiroviću. Blagoslovite. Hvala, dragi brate Dejane, gospođa Carić i gospođa Jovanović-Klinger. Meni je izuzetna čast i zadovoljstvo što vi radite na stvaranju srpskih dana kulture i to interesantno obavještavate javnost ne samo na srpskom jeziku, nego i na nemačkom jeziku, prikažete transparentno vaš rad i uspijete polako da okupljate oko sebe jednu jaku grupu.
Iznenađen sam da ste meni dali ovu priliku da govorim, ali možda da vam na početku kažem, u ovoj sali u kojoj se sad nalazimo, tu je došao vladika Nikolaj iz Dachau. Iscrpljen, umoran, izmaltretiran, uvređen, šiban, šutnut, ali sa znanjem da je Gospod Bog nije bolje prošao. U ovu salu 19. januara 1945. godine. To je išlo ovako. Već su Sovjeti imali odobrenje od Velike trojke da prelaze Dunav i Banat i u Beogradu u oktobru 1944. ustoličili su novu vlast, Narodni front, komuniste. I tada je vladika Nikolaj bio u manastiru Vojrovici. Tako da su oni u septembru 1944. prebačeni u Dachau, u koncentracioni logor. Tu su bili, dakle, od septembra do januara i onda je bivši gradonačelnik Beča, tadašnji komandant za jugoistočne operacije, Hermann Neubacher, zvao Hitlera i rekao, šta ćemo sa ovim duhovnicima ovdje? Pa kaže, šta se meni tiče sa tim duhovnicima? Kaže, pa ne možemo ih dalje držati ovdje, moramo nešto da uradimo. Kaže, nek idu gdje žele. Zatvorite vrata, molim vas. I onda je vladika Nikolaj otpušten iz Dachaua i došao sa patrijarhom Gavrilom u 19. januara uveče ovdje ispred ove zgrade i tada su prvu noć mirno mogli da spavaju poslije 4 godina maltretiranje i ropstva pod nacističkom vlašću. Ostali su, zamislite, ovdje do 31. marta. Znači, od 19. januara 1945. do 31. marta odavde su nastavili u Klagenfurt, u jedno mesto Felden. Tamo je isto zbog rata bili su oštećene kuće, pa u nekoj kući koja je bila prazna nisu smestili tamo. Govorimo o 2. april, 3. april. I za to je saznao komandant dinarske divizije i predvodnik Srba iz Dalmacije, vojvoda Momčilo Đujić. I on je tada došao u Klagenfurt i kaže, gdje je ovdje vladika Nikolaj? Pa kaže, ima jedna kuća u Fredenu, morate da idete. I došao je vojvoda tamo i javio se vladici Nikolaju i patrijarhu Gavrilu, uzeo blagoslov i rekao, vaša svetost i vaše preosveštenstvo od ovog trenutka mi vodimo računa o vama. Na to je odgovorio vladika Nikolaj, nećete moći. Mi još uvijek smo dao nacističke vlasti. Šta je bilo tamo? Dakle, to se meni desilo u školi. Bio sam u školi čuven po tome. Dakle, bilo kako bilo, jedan stražar je bio uz vladiku Nikolaja i uz patrijarha Gavrila. I onda su oni pošli u Sloveniju, u Ilijsku Bistricu i tamo se organizovala smotra preostale jugoslovenske kraljevske vojske. I u tom trenutku su doneli odluku da se ide za Ameriku. Kaže, nema od bogatka u otadžbinu ništa, tamo će preuzeti nova vlast sve. Govorimo o nečemu što je vezano za egzekucije. Tome su sledili egzekucije na sve strane. I to takve egzekucije o kojima do dana današnjega još nije progovoreno kako treba. Vladika Nikolaj je tada krenuo za Trst. U Trstu je bio primljen. Nemci su zabranili da crkvena opština u Trstu priredi ručak
Kaže, može da sluči, ali ručak ne može. Valjda zbog toga što su htjeli da zabranjuju govore i razgovore. Jer uvijek još bio vladika Nikolaj talac nacističke vlasti. Onda je se govorilo da treba ići u Švajcarsku da bi se oni lečili tamo i to nisu dozvolili, a onda je vojvoda Momčilo rekao, ma pustite ove Nemci, kaže, mi ćemo vas tajno prevesti našim kanalima u Švajcarsku ako vi to želite. Govorimo o aprilu 1945. godine. I onda su oni htjeli da idu za Švajcarsku, međutim, na putu za Švajcarsku oni su se zaustavili u austrijskom gradiću Kitzbühel. I tamo je 8. maja saopšteno vladici Nikolaju i patrijarhu, rat je završen, vi ste slobodni. Patrijarh Gavrilo otišao kod jednog prijatelja, zamislite, u Rim, a vladika Nikolaj u Salzburg. Patrijarh Gavrilo u Rim, vladika Nikolaj u Salzburg. Smatramo mi da je vladika Nikolaj osnovao prvu zajednicu u tom zapadnom delu Austrije, dakle, posle crkvene opštine u Beču, da je druga crkvena opština bila Salzburg, koju je osnovao lično vladika Nikolaj. Iz Salzburga vladika produžio u Nemačku i to zbog toga što je u Nemačkoj bio mnogo zarobljenih generala i oficira. Oni su još u Aprilskom ratu 1941. posle kapitulacije odvedeno u nasilničko ropstvo u Nemačku. 350.000 Srba. Nijedan Hrvat, nijedan Slovenac, nijedan musliman, nijedan Makedonac, nego samo su odvedeni Srbi u Nemačkoj, njih 350.000 na prinudni rad. Hitler je imao od toga ogromnu korist. On je rekao, ove Srbe treba terati tamo, oni imaju da radi i da nam proizvode za našu ratnu mašinu. I vladika Nikolaj je znao da su to Srbi koji su skroz iscrpljeni, koji 4 godine su bez ičega, a da znate da moj otac, on je u Beogradu, u vladi, to je neka čudna vlada bila, ali su poslali pisma ovim zarobljenicima u Nemačkoj. Ja kažem, tata, jesi ti pucao? Tata, jesi ti napao? Jesi ti se ogrešio? Kaže, moj otac, Bože sačuvaj. Nego kaže, mi smo se pomirili sa ovom situacijom kod nas i znali smo da postoji mogućnost, ako budemo se ponašali kako treba, da možemo pisma od žena da uzimamo i da ih pošaljemo u logore u Nemačku. Time smo se mi bavili. Vladika Nikolaj je to dobro znao. Kad sam ja počeo da studiram 1980. u Beogradu, kad sam čuo šta se tamo priča o Srbima, čast izuzecima, ja sam vidio da je to nešto sasvim drugačije nego što sam ja učio kao dete. Ali verujte mi, to mene u to vreme nije interesovalo. Ja sam došao u Beograd da učim srpski jezik. Došao sam u Nemačku da se upoznam sa našom zemljom. Pa nije moj posao da se bavim time šta su drugi se posvađali, jedni ovako govore, jedni ovako govore. Samo znam ovo, da ovi jadnici u Nemačkoj koji su bili, oni su čuli da u logorima se prave kape i na tim kapama ima zvezde i da se sprovede da ljudi idu nazad u zemlji. Mnogi su rekli, ma ne dolazi obzir. Tako da je vladika Nikolaj došao u Nemačku da organizuje naše ljude koje su njega pitali, vladiko, šta da radimo, da li da se vratimo kući? Vladika je rekao, to morate sami da znate, jer tamo u našoj zemlji se stvori takozvani Narodni front. A šta je to Narodni front? Pa to je da se ukidaju sve stranke koje su bili u Kraljevini Jugoslaviji i da se sve to svede u jedno, da bi se to pretvorilo u komunističku partiju. Pa šta da radimo? Pa, morate da pitate sebe, koga znate tamo, ali neće biti lako ako se vratite tamo. Mnogi su se vratili u zemlju
i završili u zatvorima. Na saslušanju, na maltretiranje, na konfisciranje imovine, na lažna svedočenja da su radili to i to. Predsjednik Crvenog krsta Kraljevine Jugoslavije bio u Beogradu i kad su ušli partizani, njemu su rekli bežite brzo. Kažu, zašto? Ja nisam ništa uradio. Bežite, kaže, to Crveni krst i te stvari, to ne ide u nove vlasti. Pa kaže, ja nisam ništa uradio. Pa kaže, vidjet ćete, to nije dobro, morate da idete. Čovjek je ostao, samo što su partizani ušli u Beograd, dobio metak u čelo bez ikakvog razgovora. To je išlo vrlo brzo. Vladika Nikolaj je u Salzburgu razmišljao šta da radi. Sam nije smeo da se vrati u Jugoslaviju. Tamo se govorilo o oslobođenju. Po oslobođenju i posle oslobođenja jeste Beograd i Srbija bila oslobođeni od Nemaca, ali tako brzo to isto nije išlo. Ako danas gledamo istoriju, dok je 20. oktobra već Beograd bio oslobođen od Nemaca, ipak preko Grčke, Kosova, Bosne, do 8. maja su se nemačke trupe provukli kroz Kraljevinu Jugoslaviju da bi oni bili vođeni nazad u Rajh. Dakle, i to su priče tralala, tralala. U svakom slučaju, Vladika Nikolaj je vidio da on ne može da se vrati, da njemu zabrani povratak i on je onda iz Salzburga došao u Osnabrück. Iz Osnabrücka produže za London. U oktobru 1945. i u Londonu je prisustvovao, odnosno činovničarstvo zajedno sa patrijarhom na krštenju male bebe Aleksandra, koji danas živi u Beogradu, u Belom dvoru. Aleksandar Karađorđević, koji nema brata, nema sestru, nema oca, nema majku, nema ništa. Lako njega kritikovati. Ali kad nemate oca, nemate majku, kralj Petar je propao u njemu. Njemu je mama, dakle Aleksandra, odmah napuštala brak. On je odrastao kod princa Tomislava. Brata nije imao, sestru nije imao, odrastao u Americi, u Londonu, a danas živi u Beogradu. Nesrećan. Ali hrabar. Kaže, idemo dalje. Tako da je u Londonu Vladika Nikolaj učestvovao u tom krštenju maloga Kraljevića, kad Englezi kažu, vaše preosveštenstvo, vi ste ovdje nepoželjni, molim da napuštate Englesku. Vladika Nikolaj bio zaprepašen. Kaže, ali vi mene znate. Da, ali sad su druge političke prilike. Molim da napuštate teritoriju Velike Britanije. I Vladika Nikolaj, možete zamisliti, on je ceo svoj život proveo u Londonu, u Oxfordu. To je mjesto gdje on studirao, gdje je organizovao, gdje je bio omiljen. On je bio prvi pravoslavni velikodostojnik koji u katedrali Svetog Pavla, St. Paul's Cathedral u Londonu, govorio na Vidovdan 1916. godine o tome šta je to Vidovdan. Evo, patrijarh, blaženo počevši Irine, je bio 2016. na 100-godišnjici te besede. Ali oni su njemu rekli, molim da napuštate našu teritoriju. Ušao u Southampton, u Rod i otišao za Ameriku. Tamo je stigao i tamo je proveo kraj svoga života u martu 1956. godine. Koliko bi mogli iz života Vladike Nikolaja da ispričam, ja se vama divim da vi ističete da je to važno. Jer postoje jedan okean ispred nas. Jedan okean. Čuvena engleska novinarka Rebecca West, treba da tražite na Google, ko je to Rebecca West? Ona je bila predratna glumica, spisateljica, a znala Vladiku Nikolaja iz Londona. Ona pisala jedan putopisni roman, The Grey Lamb,
u 2 toma, jer ona nije izdržala posle besede vladike Nikolaja u Londonu, rekla, gde je taj duhovnik otišao, hoću da ga vidim. Pa kaže, znate, on je u Makedoniji, u Ohridu. Idem ja tamo. I otišla Rebeka West u Ohrid da potražila i piše ona u svojim memoarima, čovjek je govorio kao lav, glas njegov dubok, kotrljao, reči, zvuk, da ti se naježi, imaš utisak da Bog sluša njegovu molitvu. Mi još ne znamo kakav je vladika Nikolaj bio. Nešto na YouTube su pronašli iz Amerike jednu njegovu besedu o 20. godišnjici ubistva kralja Aleksandra. Tu je on besedio i tu imamo mogućnost na YouTube po prvi put da čujemo kako je on govorio. Govorio da imate utisak da vam se duša i srce sva okreće u vama i da izlazi vatra. Vladika Nikolaj je bio strahovit. A ona kaže, tek njegov izgled, kaže, izgleda kao lav. Impozantna ličnost, atraktivan, strašan u svom nastupu, ali potpuno pogružen u molitvu i u duhovni život. Tako da mislim da će se osnovati institut vladike Nikolaja. Ne muzej, nego institut. Mnogi govore o tome da će to biti u Beograd i da će to biti jedan institut gdje nema kraja sa tim vremenom. I verujem da kroz to ćemo saznati kakve su to suštinske, sudbonosne godine za naš narod, ili govorimo 1896, 97, 1900, 1905, 1908, 1912, 1914, Prvi svjetski rat, 1919, kad je izabran za episkopa Žičkog, koji su svi iz te generacije. Vidim ovdje, stalno se govori Požarevac, da ima ovdje, ne znam, iz Petrovca na Mlavi i to sve. Pa znate da najbolji prijatelj vladike Nikolaja je bio vladika Požarevački Benjamin Tošanović. O tome tek treba pričati. Otkud to u Beču toliko puno velikih vernika iz Požarevca i okoline? Pa tu nečega se sejalo tamo u Požarevcu i okolini. Moram da kažem, za ovih 8 godina koji sam ovdje, glavni grob jakih naših velika dolazi iz Požarevca. Tako da, taj vladika Benjamin, on je bio potpuno vezan za vladiku Nikolaja. Tako da će biti jedan institut o vladici Nikolaja koji će biti kao okean. Blago generacijama koje dolaze, ukoliko ne bude opet rat, ukoliko ne bude opet nemir u ovom strašnom 21. veku. I završit ću sa još dve paradigme. Jedna paradigma je, bio sam u manastiru Čelije kod Valjeva, trebao sam da uzmem neke knjige, bio sam žedan i gladan da se načitam sa delima svetog Justina Čelijskog. To je bilo 2010. ili 11. I silazim tamo u dolinu gdje je manastir, a vidim gore 2 autobusa. I meni u susret dolaze 100 žena. Ja gledam, šta je ovo? Mislim, šta se meni tiče to? Ali poslije meni, izvinite, ko ste vi? Jedna žena kaže, mi smo vaspitačice beogradskih dečjih vrtića. Kažem, svi ovi, kaže, da. Pa kažu, i kako imam to da razumijem? Pa kažu, mi smo se udružile u Beogradu. Mi imamo mrežu našu, mi smo udružene. Vi ste vaspitačice, da i, pa kaže, donali smo odluku da idemo na ekskurziju, vikend, kroz manastire Valjevske eparhije i naročito da posjetimo manastir Čelije i manastir Lević, gdje je počivalište vladike Nikolaja. Ja sam rekao, ako mališani u Beogradu, koje roditelji odvedu u dečji vrtić, imaju ovakve vaspitačice, kakva je onda to nova era u kojoj mi ulazimo? Znate, ipak sam 80 došao i znam što sam
našo kod nas. Bilo je to lijepo, bilo je to u redu sve, međutim to je sve počivalo na nečem što ipak zahteva malo razmišljanje, ali da sad ima ovako da 100 mladih žena, vaspitačica, vaspitavaju mališane na osnovu njihovog načina razmišljanja, pa to će biti sve drugačije. I onda svakako čovjek se raduje tom opštem oduševljenju da se povrati neka zajednička narodna duša i jedno oduševljenje, ono je osjećanje mi i tako dalje. Druga paradigma u vezi sa vladikom Nikolajem bi bila, to zapamtite, novinarstvo. Naime, nešto se desilo u zadnjih 20 godina što nismo očekivali, a to je da su se otvorili arhivi Kraljevine Jugoslavije i Svetog Sinoda. Ono je nevjerovatno koliko sada ima materijala. Mi nismo samo u prilici da vidimo gdje je bio vladika Nikolaj svake godine ili svakog mjeseca. Nego, verujte mi, imamo priliku da znamo gdje je bio svake nedelje i poneki put svaki dan. Biće prilika, toliko materijala tu ima, jer u Kraljevini Jugoslavije je to sve išlo nekom administracijom. Nisi tada mogao tek tako ideš tamo, sve se to mora, ako ideš od radnog mjesta, moraš da prijaviš to. Na mene je to ostavio strahovit utisak da i sada svetovni novinari, među njima istoričari i politolozi i drugi, oni sad otvaraju te arhive i mnogo doprinesu da se sazna mnogo više o vladici Nikolaju i onom vremenu. Tako da sam ja nedavno saznao nešto što nisam znao iz tih arhiva, da je vladika Nikolaj bio od 30. maja do 10. juna 1928. u Pörčahu kod Klagenfurta kod jezera Wörthersee. 8 dana. Tako da ovi fanatici, ovi ziloti, ovi tipovi ovdje koje popuju šta je to pravoslavlje, šta je to čistota pravoslavlja, kako smo mi, ne znam, izdajnici, kako ne vodimo računa o pravoslavlju i tako dalje. Treba gledati vladiku Nikolaju, gdje je on bio sa dr. Joseph Mott, predsjednik od YMCA, Youth Young Men's Christian Association, IMCA se to zvalo kod nas i to je popuno zaboravljeno tamo nešto. Ali vladika Nikolaj nije bio ovakav. I zloupotreba jedne grupice ljudi, nazovi hrišćana i pravoslavaca i Srba, pokušavaju da idu sa verskim osjećanjima u krajnost i da prevedu ljude u radikalstvo. Pa ne može. Ja sam znao od moga oca da vladika Nikolaj nije takav bio. Posle smo vidjeli, vrtilo se na televizijama Evrope kako se kaluđeri ispred manastira Gračenice tuku i sa nogama i sa rukama. Pa ljudi, pa to nema veze sa srpskim narodom. Tu ima pojedini ljudi, to se može kazati, idu iz jedne krajnosti u drugu krajnost. To nam ne treba. Zato kažem, vreme će doći gdje će se mnogo više saznati o vladici Nikolaju, jer arhive se otvaraju i to u ovom trenutku najinteresantnije arhiva Kraljevine Jugoslavije i arhiva Svetog arhivskog sinoda, međutim, znate šta tu sve ima? Evo još da završim sa ovim, Beogradskog univerziteta. Prva žena koja je doktorirala na Beogradskom univerzitetu pre drugog svjetskog rata, posle prvog svjetskog rata, bila doktor Ksenija Anastasijević. Bila filozof veliki. Jedna žena koja, znate, međutim, profesori nisu dozvolili da predaje. Bio opšti skandal u Beogradu. Zašto ona ne može biti profesor tamo? I Ksenija Anastasijević je
lepo doktorirala i sve završila i bila i kvalifikovana za to, međutim većina profesora je rekao ne može i to sve. Vladika Nikolaj je rekao, evo i ja mogu, neka doći ko mene u Kraljevu, nek drži predavanje ko mene u Kraljevu. Kakav je bio Vladika Nikolaj? Kaže, ako ovi neću u Beogradu, evo ja ću je primiti u Kraljevu. Ona je posle Drugog svjetskog rata živjela, tako reći, u jednoj vrsti izolaciji, nova vlast nisu nju prihvatili, jer nova vlast nije prihvatila ništa što je slobodno umno. Evo samo, znate, te 7 ofanzive, tako zvani to sve. Dakle, ovdje u pitanju da pred nama, kad se govori o Vladici Nikolaje, mi govorimo o našem narodu. I hvala gospođo Vesna, što ste, evo, Dane kulture obogatili ovom temom, jer tu ne možete da prestajete sa govorima, tu ima toliko toga da se kaže o tome lepo da ne možete kraj naći. Evo to sam htio da vam kažem, mi večeras ovdje se savedemo u ovoj našoj sali, gdje je bio Vladika Nikolaj, ima ovdje tamo na ulaz, ima evanđelje, njegov potpis unutra, tamo možete poslije da gledate, ima originalni njegov potpis, bio sam ovdje 27. januara na Svetog Savu 1945. godine. Tako da vam želim dobrodošlicu u ovu salu ovdje. Ako imate ideje šta sve možemo organizovati od kulturnih večeri, dakle od poezije, preko proze, preko umetnosti, preko glume, preko bilo šta. Želimo da u ovoj sali, uvek se okupljamo gladni kulture naše, pa šta god imate od ideje, priložite, kažete, tu je otac Filip, tu je otac Miljan, tu je otac Miladin, tu je otac Đorđe, i da ovdje organizujemo stvari koje su korisni za napredak našeg duhovnog života. Hvala vam na pažnji i radujem se ostatku naše kulturne večeri. Živim. Kao što sam i rekao, hvala vaše sveštenstvo. Sada bih zamolio gospođu Vesnu Jovanović-Klinger da ovaj drugi dio vezan za čuvenog proroka Dobrila Čeleđića nastavi onako kako je ona to pripremila, pa da čujemo i Hvala najljepše. Vaše preosveštenstvo, časni oci, draga braćo i sestre u Hristu, gospodine Vukotiću, profesore Radoviću, imam veoma veliku čast da mogu večeras da vam predstavim i prezentujem jednog izvrsnog našeg protojereja Stavrofora Dobrivoja Čilerđića, koji je se ostavio jedno veliko delo zadnjih godina i evo ja sam pre nego što krenem na to, ja bih vam samo, ako mi dozvolite, nekoliko mudrih izreka nastavljajući se na ovo divno izlaganje našeg preosveštenstva Vladike Andreja, odgovorila, to su mudre reči i besede Vladike Nikolaja Velimirovića. Izgubiš li ljubav, izgubio si mnogo. Izgubiš li veru, izgubio si sve. O maloverni, što se više brinete o sebi, to Bog sve više brine o vama. Boreći se za krst časni, ti se boriš za jedini pravi put života, za jedinu živu istinu i za jedini istinski život, a kogod se za to bori, ako i umre, živjet će, ako i pogine, pobedit će. Davanje je izraz onoga što jesmo. Sve što ustaje protiv Boga osuđeno je na samom kraju na poraz i propast, a što stoji uz Boga, na samom kraju likuje i raduje se i večno živi. Ne izgonite Boga iz dece vaše, jer ćete im oterati mir, zdravlje i blagostanje. Ne osiguravajte deci svoje komad hleba, no komad duše i savesti, i bit će deca vaša osigurana, a vi blagosloveni u dela svoja. Dato vam je na starenje najdragocenije blago što Bog nema.
Stradanje to i jeste onaj blagosloveni udar koji kreše plamen vere u srcu. Stradanje je najkraći put za veru. Čini taj put dužim, a materijalno blagostanje i ugodnost produžuju ga u nedogled. Nauči se voleti i poštovati male ljude. Takvih je najviše na zemlji, takvih je najviše u carstvu nebeskom. Kod njih nema gordosti, to jest osnovnog bezumlja od koga boluju duše bogati i silnih ovoga sveta. Oni izvršavaju svoju dužnost u ovome svetu. Često savršeno, pa ipak im izgleda smešno kada ih neko pohvali, zato dok veliki traže pohvalu za svako dobro delo, često i nesvesno. I jedna divna izreke od našeg vladike Nikolaja, koja treba da nama bude svima u amanet, a to je: neka nam škola bude sa verom, politika sa poštenjem, vojska sa rodoljubljem, a država sa Božjim blagoslovom. Ja sam se nadovezala malo na ovo vaše izlaganje, vaše preosveštenstvo, jer smatram da naš auditorijum i naša draga braća i sestre u Hristu ipak malo mogu da evociraju uspomenu na mudre izreke našeg vladike Nikolaja. A sada, kao što imam zaista posebnu čast i počastvovana sam da sam dobila tu mogućnost da mogu da govorim o protojereju Stavrovu Dobrivoju Čilerčiću, ocu našega vladike. Po završetku osnovne škole pohađao je državnu gimnaziju u Kraljevu, a potom se školovao u Prizrenskoj bogosloviji. Mlad je ostao bez roditelja. Drugi svetski i građanski rat zatekli su ga u Prizrenu, bio je antifašistički orijentisan, prepoznao je vrednosti Dimitrija Ljotića, koji je bio ministar pravde Kraljevine Jugoslavije i zalagao se za nacionalno-tradicionalne vrednosti svoga naroda. Mladi Dobrivoje Čilerčić sa verom u Boga za kralja i otadžbinu obukao je uniformu Jugoslovenske kraljevske vojske kao dobrovoljac napredne stranke Zbor i tako stupio u redove 5. dobrovoljačkog puka, a raspoređen je bio u Smederevu. Ovako su bili počeci učešća prote Dobrivoja u ratnom vihoru koji je trajao sve do oktobra 1944. godine, kada su partizanske snage navrle uz pomoć Sovjeta u Beograd hapsiti i streljati sve one rodoljube koji nisu bili njihove pristalice, a iz straha i bojazi za očuvanje svog opstanka. Proti Dobrivoju jedini preostali izbor bio je da se povlači sa ostalim jugoslovenskim dobrovoljačkim formacijama najpre u Sloveniju, a zatim u Trst, kako bi spasao svoj mladi goli život, što je bilo krajnje ispravno. Put emigracije mladoga prote Dobrivoja vodi u Italiju te 1945. godine, najpre u Palmanovu, pa u Forliju, potom u bazu Eboli, da bi se 1947. godine, umesto da otputuje za Ameriku i Australiju, našao je svoju drugu domovinu u severnoj Nemačkoj. Tu je pronašao svoje utočište daleko od njegove Srbije, zajedno sa ostalim sveštenim licima Srpske pravoslavne crkve i otpočeo novi život u slavu milostivog Gospoda Boga. U severnoj Nemačkoj bila je smeštena kraljevska vojska i proterani narod. Bilo je mnogo intelektualaca. Kralj Petar i vladika Nikolaj posetili su ih po dolasku. Vladika Nikolaj je prepoznao mladog bogoslova Dobrivoja Čilerčića i blagoslovio je da ostane u Nemačkoj. Za vreme boravka u izbegličkom logoru u Eboliju u južnoj Italiji, prote Dobrivoje je nastavio svoje bogoslovsko školovanje koje je započeo u Prizrenu, a potom se usavršavao na univerzitetu u Mineteru u pokrajini Westfalen u Nemačkoj, zahvaljujući uticaju vladike Nikolaja. I kako sunce zna da zasija i ogreje svakog od nas, tako se desilo i proti Dobrivoju, koji je u martu 1948. godine došao u Warburg, koji se nalazi u pokrajini Westfalenu, da konkuriše za stipendiju bogoslovskih studija, koje treba da studira u Misterdu. Tada je sa svojih 28 godina upoznao Nemicu Marijanu, koja je primila pravoslavnu veru, a potom su stupili u svetu tajnu braka u ruskoj kapeli u Minsteru.
Venčao ih je vladika Filatej iz Hamburga. Kao protivnica ili prezertera, Marijana je dala veliki doprinos poštujući svoga supruga i sve njegove srodnike, naučila je srpski jezik i humano učestvovala u kolu srpskih sestara. Njihova deca, 2 sina i ćerka, Petar i Andrej, pošli su stopama svoga oca, a kako i ne bi kada su rođeni i odrasli na temeljima duhovne pravoslavne vere, ljubeći Gospoda Boga svoga i slušajući i učeći o Svetom Nikolaju Žičkom. Stariji sin Petar Čileđić je sveštenoslужitelj, a mlađi Andrej Čileđić je jedan od episkopa Srpske pravoslavne crkve, pri tom je bio profesor Prizrenske bogoslovije i referent Svetog arhijerejskog sinoda u Beogradu. Srpska pravoslavna crkva nije imala svoje episkope u Evropi 50. godina prošlog veka, te iz tog razloga ruski episkop Filatej 1954. godine je rukopoložio proto Dobrivoja u čin đakona, a potom i u čin prezvitera. Tako je prva parohija mladog sveštenika Dobrivoja bila u Lingenu na severu Nemačke, a potom je postao paroh u Osnabrücku 1957. godine. Dao je svoj doprinos kako u svom strukovnom radu, tako i u osnivanju Srpskog pravoslavnog hrama svetog velikomučenika Georgija u Osnabrücku, gde je bio zadužen, koja je bila zadužbina srpske emigracije, a osveštao ga je episkop zapadnoevropski gospodin Lavrentije. Grad Dizeldorf je sedište oca Dobrivoja i njegove porodice od 1962. godine, u kojem ostaje sve do njegovog predstavljanja u Hristu Bogu. Tu je dobio parohiju Svetog oca Nikolaja, u kojoj je služio 34 godine. Svojim zaslužnim radom proto Dobrivoja 1966. godine je odlikovan protojerejskim činom odlukom ruskog sveštenika oca Germana. Za svoj srpski pravoslavni narod počeo je 80. godina prošlog veka da zida velelepni hram posvećen Svetom ocu Savi Srpskome. Izgradnja je trajala 14 meseci. U međuvremenu je bio odlikovan pravom nošenja nadgrudnog krsta i kako u hrišćanskom svetu značajan uticaj ima humanitarno delo, milosrđe koje za cilj treba da jedne druge pomaže, tako i proto Dobrivoje je dao sve od sebe da učini sva dobra hrišćanska dela. Po izbijanju građanskog rata krajem 1991. godine u njegovoj otadžbini svojim hrišćanskim radom u saradnji sa vernim narodom u Dizeldorfu organizovao je akcije prikupljanja i slanja pomoći svom bratskom narodu. Kao patriota podigao je glas protiv mnogih medija u Nemačkoj koji su u svom javnom informisanju, obraćajući se sve vreme, kritikovali Srbiju za nemire koje su se dešavale u njoj. Nakon 41 godine pastirske službe, Božjom promisliju u 75. godini predstavio se Dobrivoj Čileđić Hristu Bogu. Počiva na gradskom groblju u Dizeldorfu, ostalo je za verovati da je kao dobar i verni sluga milostivog Gospoda Boga zadobio carstvo nebesko u kojem počiva. Na sahrani pokojnoga prote okupio se mnogobrojni verni narod u prisustvu velikocrkvenih dostojnika i uglednih posetilaca iz svetovnog života. Neposredno pred odlazak u carstvo nebesko proti je svečano predat orden Svetog Save prvog stepena od strane Svetog arhijerejskog sinoda pravoslavne crkve. Po emigrantskom statusu njegova ostvarena želja da poseti otadžbinu ostvarila se 1991. godine na dan čuvenog prenosa moštiju Svetog Nikolaja Žičkog i Veljičkog 12. maja. Neka mu je večna slava i neka Gospod Bog pomene ime njegovo, neka mu oprosti sva sagrešenja, hotimična i nehotimična, i neka mu podari život večni. Amin. Da sam pre 2 godine dobila jednu knjigu Reči i besede koja je posvećena 100-godišnjici rođenja protojereja Stavrova Dobrivoja Čileđića od njegovog presveštenstva. U toj knjizi se nalaze predivne besede i reči. Ta knjiga je puna ljubavi, puna plemenitih stvari. U toj knjizi može se mnogo naučiti
Velika je blagodat i blagodarim zaista što sam imala tu mogućnost da dobijem tu knjigu. Tu knjigu, kao što i dela od Vladimira Nikolaja Velimirovića, trebamo svi mi da imamo u našim domovima. Verujte mi, ovu knjigu Reči i besede, to su besede oca Prote Dobrivoja, koji je tako lepo govorio na svim mogućim praznicima pravoslavnim. Veoma sam bila ovako čitajući pod velikim utiskom i evo za kraj, draga braća i sestre, htjela bi jednu omiljenu pesmu Prote Dobrivoja da vam odrecitujem, koju je on zaista mnogo voleo i koja se nalazi u toj knjizi. Kako naši doma, pita sin polako, šta te nagna nano, čak dovde do mene? Zdravo da si, sine, ne brini, ja dođu tek tako i nosim ti evo čarape šarene. Da ti ih navučem, ded, ovamo brže, nosit ćeš ih s dikom, neke slava Bogu. Pa pokrivač diže, al se hitro trže, jer spazi patriljke od sečenih nogu. No uzdrža srce da bol ne poteče i ne dade suzi da iz oka kane, već pokrivač spusti i s ponosom reče: živ mi bio sinko i srećne ti rane. Potom se jedincu nadnese na grudi i pledu mu glavu oberučke uze i ljubljaše dugo, dugo, dugo. Svi prisutni ljudi posmatrahu ćutke i brisahu suze. Cijenjene dame i gospodo, sveštenstvo, bilo je velika čast čuti najprije presvećenu vladiku, zatim gospođu Vesnu Ivanović, također i gospođu Hadži Slavicu. Napravili smo jedan uvod, kao što vladika reče, pred nama je veliki okean i valja zaplivati u taj okean i često se družiti na ovakav način i pokušati napraviti još bolje i kvalitetnija saznanja o vladiki Nikolaju. Imamo i u tome još mnogo da radimo. Još jednom u ime eparhije, u ime grupe Fokus želim da vam se zahvalim svima što ste večeras nas posjetili. Sad po dobro vam gospoda želim ugodnu večer i pozivam vas sada da dođete na jedan mali koktel koji smo prijemili za sve vas, da ne odete žedni i gladni. Samo dozvolite mi još da vam kažem jednu pouku od moje majke. Vidite kako po neki put kad Bog produži život majci, ona mi je otkrila nešto sa pred 2 godine. Kaže da znaš da je tvoj tata došao u martu 48. u Nemačku i potražio neku stipendiju tamo. I zaista Nemci, hrišćani, evangeličke crkve su pozvali tvog tatu u moje rodno mesto. A to je vladika Nikolaj uradio, on je iz Amerike pisao u Svetski savjet crkava i rekao ima tamo neka izbjeglica, ako bi mogli da mu dodelite stipendiju da uči jezik, jer on će ostati u Nemačkoj. Rekao se to objasnili da je vladika rekao, ostanete u Nemačkoj. I zamislite šta moja majka nije pričala. Moja majka ga vodila kod ovoga. Kaže, kad je taj evangelički sveštenik čuo priču o tom ocu, o njegovom stradanju i ovoj srpskoj tragediji tamo, on je bio namenio stipendiju za 2 godine od 1. aprila, pa onda dalje. Kad je to čuo, rekao je, kaže, ima da se daje od 1. januara. Takvi su ljudi. Znate, meni po neki put Nemci nisu do ovde nego preko glave. Ali nisu svi takvi. Ima tu mnogo dobrih ljudi. Kad se njima objasni to, potpuno su oni drugačiji. Nego jednostavno mnogi od njih ima takva neka shvatanja i dok neko njih ovdje što kažu vidjeli rade. Što se tiče knjige, evo imam tu jedan, nikad nisam dozvolio da se to prodaje. Zabranjena je prodaja knjige Reči i besede. Kao što je i zabranjena prodaja Menem za dušu, što smo sad za vreme korone štampali ovih svetosavskih akademija. Mi smo ovdje sedili i rekli šta sa našim narodom sada kad je korona, ne možemo Svetosavsku akademiju da organizujemo, pa smo mi štampali u 2000 komada Melem za dušu
To je, dakle, sinopsis svih do sada održanih Svetosavskih akademija u Beču, pa smo to, sećate se, delili besplatno. Ne dolazi uopće takve stvari da se prodaju. Tako isto sada, ko želi, ko još nema, imam, čini si, nekih 20 knjiga ovdje, lepo uzmete to, ja ću sad to poslije tamo da stavim, pa nosite to, zato što ja vidim da je to toliko raspod, sad je na sajam knjiga bilo prikazano, nismo imali, morat ću opet da štampam to i tako dalje. Tako da, hvala vam puno što ste recitovali iz knjige mojeg pokojnog oca, pa se zaista trudimo da, što se tiče moje majke, ona ima 97 godina, ona pisala svoje memoare. Znate, posle Drugog svjetskog rata za jednu Nemicu nije bilo da oženi ne Nemica. Moja majka meni rekla, kaže, ja sam drhtala kad sam išao kod mojih roditelja i rekao, upoznao sam jednog mladića, pa kaže, pa ko je on? Kaže, on je Srbin. Šta? Ali moj deda je onda moje majke pitao, dobro, ima li on karaktera? I to moja majka ne može zaboraviti. Kaže, nisu oni pitali da li on Srbin odakle, nego da li ima karakter. Kaže, moja majka, da, on ima karakter. Uzmete se u redu. Tako je to bilo. Sad vas pozivamo, molim, na koktel, kao što ste radili, pa možemo još malo da pričamo. Izvolite. Šampanjac,